Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhurin daulahi 12 sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ilal akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba sahrullah wa sabana sahri wa ramadana sahru ummati. Alhamdulillah sinina to malabiki yang ke pada masiri pong Allah Ta'ala. Asukuru kemaraja tandrigangka risesi rajan na pong Allah Ta'ala. Ripadang katamuaning nawiring kesempatan mo patur lebok na yatanaiwi untuk si mataman laku-laku pegok decing akata baik rilalenna atau tungal linota makoto paro dipersiapkan ria kira malabit na puang Allah Ta'ala mati. Yene maraja isukuru kesinin na to malabiki nareko padang kamu pitim malay sarah untuk lise kiwi iyewe umuru yang kemo panawiriki puang Allah Ta'ala. Pak de na waddi ya denwangi pak di monrita. Me kamakokwe sinin na to malabiki. Iya angkay mero makanja pak di monrin na tempo na mo patuh. Makanja wijawijan na keluarga na tempo na mo patuh. Tapi setelah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya lagaini waramparanna. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ye nacanya idik meto persiapkan ngaleta. Aga melo ipake mati restori monrin na puang Allah Ta'ala. Ikirime menimak diolo. Dek na wadding malak dak makadah kama wijakku. Kama sila suratku dena mungkin satu. Hadirin yang dimuliakan. Insyaallah tepaje si mata rielo palomo-lomo na puang Allah Ta'ala. Sarikwa mangi kirulay rampe-rampe ngeki aga yang kewadding riala palli se rilalena pengajiat tak yewenewe. Si tagatu ngangi alak birenna yero ular raja. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rajab. Kolalenna akorangi puang Allah Ta'ala panesai mau kurampe ngeki sebagai paparengerang. Inna iddatash syuhurin daulahi 12 sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Majapun narito nasa puang Allah Ta'ala bilangan na ulangi 10:2 yang ke purana panesa rimonri purana na pancaji langi si bawa tanaiwe nairo na pancajin na puang Allah Ta'ala langi si bawa tanaiwe na panesa to ni makada 10:2 ulang lalanna si taunge. Taroki iri lalanna kitab na puang Allah Ta'ala. Ya. Rilalanna ro 10:2 ulang minha arba'atun hurum. Engka apa ulang puang Allah Ta'ala jallo iman caji ulang malabbi. Makanja mana ro 10:2
Tapi nakak mitui derajatna puang Allah Ta'ala ropai uleng menjadi bulan hurum, bulan mulia. Alhamdulillah, rilalanna ya ulenge termasuk ni najallo puang Allah Ta'ala ulang malebbi yenaritu ular raja. Ni mana rotalwewe uleng dua tellu topan ritata masa maturu maka dia rotalwewe ular risaliwanne ular raja yenaritu Sulkaidah, Sulhijjah, Nenia, Muharram. Jadi bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan Allah. Kemudian rilalanna hadis Nabi tanah panas satoi alak biranna ular raja. Inna rajaba sahrullah. Ya, karena asang Nabi tak majapun naritu yaitu ular raja ulanai puang Allah Ta'ala. Ni mana rosap pula saya diulang pura ni nak birap puang Allah Ta'ala riatanna. Pada toha nak biranna puang Allah Ta'ala ulas sabang ri Nabi sallallahu alaihi wasallam wasabana sahri nasan Nabi ta. Ulan ramalan na wiringi ummat selengi wa ramadana sahru ummati. Jadi telu ulas si todo-todo ye wiri sini di umat selengi luar biasa tu. Ular raja ulan nei puang Allah Ta'ala, ulan sabang ulan nei Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulan ramalan ulat ta'idi umat selengi. Puang Allah Ta'ala mereka sendiri, riolotanya na idik melawi ke puang Allah Ta'ala. Puang Allah Ta'ala sendiri mereka nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kolalanna ayai ular raja ulam malabih. Kolalanna hadisai ulanna puang Allah Ta'ala ular raja. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam narikotame ular raja dua telu pakka siwia sunnah. Ne loreng ipasilen nereng rigau engkana ajak nyelle pakka siwia perlu. Ya, jadi ke pakka siwia perlu anu manasa nih. Nah, tapi kalalan ular raja ne loreng sinabita tatarui mega pakka siwia sunnata terutama nih yang kewe si sumpus si bawa puang Allah Ta'ala. Di antarana puasa sunnah nang kena suruhan Nabi tak yang itu puasa. Ni loraki ma puasa sunnah. Kasahaba pura rampai maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam narikotame ular raja jara wita nandri riaswewe. Betuan na ada mega puasa sunnah na Nabi tak nariko ulang raja. Ula-ula lenge asene kamisi na sunnakan. Talung ngaso patawaduan na ulange na sunnakan. Ya. Tapi ular raja, dek ni miro bawang. Dua telu. Mi kapuasana. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam padilane ro puasa raja na podangi keluargana. Binina ria senge Aisyah. Kede Nabi ta Aisyah kullun nasi juyaung yaumal kiamati. Aisyah, ya Humaira, tisengindi, maka daya tu matur sorimonri, engkamanang itawe malupu. Engkamanang itawe madekah, malupu ina madekah. Agak lupuri, agak dekaiwi, luar biasa ni palaiwi. Kita bayangkan biasa na rampe guru taro mati pada masar si jakak manilebok na uluewe matan soewe. Coba ni bayangkan. Sedangkan makoke mabela mo matan nason madari ko masuk ke saliwan na masigan karena tidak ada AC di luar. Dek niri angi luar biasa pelan. O si jakak mani magar pelan. Tapi di balik itu engkau tahu dek narasakan ipalewe. Nasabak dia narasakan ipalai, dia tu narasakan ilupuwe. Dia tu narasakan idekaiwe. Jadi maka dia pengulut Aisyah. Ni ganero dia narasakan ilupuwe, dia narasakan idekaiwe. Dia Nabi ta al-anbiya'ah
Tak kajanay kasi pangulut tayo sa. Ya Rasulullah, maga nak kasi iya. Apa nabi mitu bawang dek narasakan ngelupui, dek narasakan ngidakaiwi. Maga na iya. Peko gani carana kasi. Kaya nabita, magkumok iji yolo. Di pa nalat tu bicaraku. Wa ahlihim. Iya naritu keluargana ahlina nabiwi. Wih, cak biru ni pangulut tayo sa tama na aro. Ila sangadina. Tasil si sangadina. Niga keluarga na Nabi Nuh pasti narasakan. Anak na Nabi Nuh pasti narasakan. Kada magami mangi nasaba malakirangnya mi benena Nabi Nuh tapi hakikinna canya benena. Malakirangnya mi anakna Nabi Nuh tapi hakikinna canya anakna. Kada magami mangi na canya na se benenabi benenabinna tapi de na melot tangi ada tongen na lakainna. Anak nabi anak nabinna tapi de na melot tangi ada tongen na ambokna. Ya. Jadi sampai makada nregurutta na nigi bene de na melot tangi ada tongen na lakainna lahiran na mitu benena hakikinna canya. Apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin. Seorang pemimpin harus didengar, harus dipatuhi oleh yang dipimpinnya. Dileng inaseng, salamak mana. Dek mana nama lupu dia nama dekah. Makutana si pangulut tayo sa. Wa abi, magaro pala amboko kasi. Canya keluarga Nabi. Magaro kasi ummae, magaro sahabat talenge. Piko gani carana ya Rasulullah. Akade nabita wasaima rajabin. Ipas salamat toiwi pole rilufuwe niya dekaiwe. To angkaiwe mapuasa lalenna ular raja. Jadi sini na to malapiki di panasiaga as-sotamana ular raja. Tagang kakulengi apuasa lalo kilalenna ular raja. Talufuri tadakai aleta rilino. Tapi insya Allah tasoriwi aleta mati riasori monrin na puang Allah Ta'ala. Yeah. Memang kiparang deto manre deto minum ya bele mana wadinge mapabuka tapi nareko akhirat ni matu luar biasa kadamanan ni tawe ni gaya roto manyamo papenat dinna di managaga lupu-lupu na di managada kedekana nataliwa pale kada yena roto rajila da mapuasa nareko ular raja. Jadi ini si disara sini na tamalabikeng kahadir. Ajak matu na serimondri panompori kisah sekali. Wih kasi carene wisangi mapuasa meman na agapi napura ni tipodang. Ya, jadi tagang kakuleng di puasa lalu. Puasa ki ya. Siaga rosona puasa ta pinak mege pinak makasingi. Ya. Minimal sedih. Ya, dia nak buat di si tengah. Ya, kamu maka deh tasipolotan na bapak na de na cocok. Ya. Dia na cocok ya pak guru ke wijat itu puasa tasipolo wedi jata pak guruang. Maka dah maga ni ko anana aja tak kada puasa sipolo ni na. Kada apuasa ni yolo na tega gangka taule. Ya mira pak guru sana mau puasa na petate 10 jauh na ma perperang na tambah ipi na wede na kasi ule eno ni na baja na tambah si jang. Sisa na bajana lah na rati to ngani tate 10 dua. Na sebule mo pa tambah ma tambah ipi na. Paganay aja tak kada. Tajan ni salaban ni tawe bukan ni aja. Magribi mi itajan na to buka. Si ko matu na tambahin na kasi gangkan na narate ni biasang nga buka. Pekogi carata pergandai wijata na weddingi. Kenapa puasa? Puasa itu adalah ibadah rahasiana tawe lauri puang Allah Ta'ala. Kita joka tu di
de na mungkin tirita mana tahu mandre mino. Jadi de gagas silengan nero puasa we si bawa de na puasa, de na pada sampajangi. Ya, de na pada sampajangi. Angkas silengan na tepat sampajangi si bade na sampajang. Jadi kalau sampajang si di sini tu berarti apa silengan na. Tapi puasa de gagas silengan na. Jadi ibadah rahasia. Sampai dalam hadis yaitu puasa we na sabar rahasia ta si puang Allah Ta'ala to mimisang egana apalanna puasa we. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Kemudian lanjut hadis. Puasa ban ma puasa tu kelalanna ulas sakbang. Wa Ramadan na niya napasuku i puasana narikot tamay ulan Ramalan. Nah, jadi ako raja angka puasana betul ada ko pelet denun lemu pui aja nah ke tellu na petu na 10 na ko sabangi angka tu puasana. Nah, ulas sabang yaitu puasa isun na kengeke ulas sabang telung ngeso pamulan na Bapak Ibu telung ngeso to tengana telung ngeso pacapuran na. Pura waktu tanah ke guru tak engkatonga garopuya sepuasa jempu iramalang. Ya. Air tak biasa ro riolo. Napoda kita matuata nak puasa ki meloi tamar ramalang. Kakak untuk aga nasa ipodeng iramalang. Puasa ni ternyata digali dek gagaya sepuasa menjemput Ramadan. Ya. Tapi engkau puasa sebelum Ramadan. Pegok motor senang. Iya miro si coco erona reko yale tellu pamulanna yala tu tellu tengana betul ada canya 14 15 16 13 14 15 yala tu tellu pacapurenna. Nah, itu bulan Sya'ban. Ini naronasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dek narasakan dek lupu dek kewe surimonde. Kemudian angkatero rampe makade kerul lima puasangi telung ngeso kolalan na ular raja namoni de na si todong merupakan puasa patola lasa yang kewe dek gaga pak burana. Ya. Kolalan naro kita kada niki mulai tunggu-tungguang itung ketung ke raja ma puasa ta telung ngeso telu lasa de na pakanay ki puang Allah Ta'ala. De na cobangan ki puang Allah Ta'ala rola saywe. Apa de gaga patolak na. Yang pertama lasa jangan. Kita ni rasa jangan ni. Jarat tu desa dinang keruntut tu jangan sadar na mati. Teta itu kasih. Puang kapak bura na bak penanami itu. Ina talau si rasana roba jangan si pemang. Luar biasa na bansa na rola saywe. Yang kedua lasa oli. Ya. Sopak degaga pak burana. Ya. Kemudian yang ketiga, itu siwe na ponco kiwi umurut tak puang Allah Ta'ala. Jadi ma ponco sungat tawe kiti ma puasa talung ngeso tungke ular raja. Nah, pada meloki ga ma ponco sungat. Di puasa raja kita telung ngeso. Agaya sana ponco ki umuru de na parateiki aparentana dakjal. Ya. Jadi nari kumalampe umur ta ko narate ni waktu makadaloni aparenta dakjal na pamati ni puang Allah Ta'ala. Na litutuiki apa nari ko dakjal maparenta luar biasa secara kekerasan mapasah nafas setawe pegok ja nafas setawe ajak na pegok decing komelo ki masampaja non raki nagasa ki masampaja ki yeah. Tapi itu si narekoja alena masurangi pegok ye nareko makura dimu ya tambai wi aga naru kira-kira napacapurangi mi matu irita pemakanja sampajang makanja puasa makanja silaturahmi we na taperat tidak jalma perintah suleng dia nakapada jadi nalitutiki puang Allah Ta'ala sehingga dek na paratiki
apa rentana Dajjal. Itu 3 hari puasa di bulan Rajab. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ala birane puasa Rajab. Kanan kana jokka-jokka si bawa sahabat. Ya senge Sauban. Jokka-jokka ko Madinah. Si ko jokka-jokkana dapat tetongin Nabi ta napodang Sauban. Lipak yolo. Kade Sauban magi surunan Allah Ta'ala. Asa engka tau mati kwe pure lemma. Demi gaga tanda-tanda melo tulung kasih ko ini. Luar biasa batena kasih melo tulung ko ini. Andai kata tengkalinga Sauban, mareneki mengkalinga batena melo tulung. Lo epaki ni tulung. Kade Sauban pekogi care tulung na saya laduangan ni. Rela duan ni Nabi ta Allahumma ghafir lahu. Limayyitih ipuang. Tak dampengan kasih itu matiwi. Tak dampengan kasih puang. Warhamku tamasewi puang. Iya. Tamasewi kasih puang. Tak dampengan kasih puang. Tamasewi. Nabi meladuangan ki. Luar biasa na. Jadi cenya pak duangan apa guru. Nabi meladuangan ni. Iya. Uri laduangan. Akadena Sauban. Maga ni surunan Allah Ta'ala. Setenan ni dia ni kawang kalinga. Gora-gora melodo. Akade Sauban. Magami mangisurunan Allah Ta'ala. Dia karo kasih napura mas sampaja tempo na tu. Sepas sampaja lade. Cuma mega to sampajana. Dia nesah. Pas sampaja lade. Tapi mega sampajana dia nesah. Maka dia agap pa dia inesa. Nasa yero ko teme, di pa na matatit teme na, mabisa ni. Ya, tentu pada rasaka ini umur-umur yang lanjut. Tapi ko kita dito pagaga umur lanjut, malolo mana mo pa. Samana usia-usia SMA mana mo pa bita. Jadi, irasakan ni, biasa pura ni mabisa. Ito makede, dari yang kasih teti. Ah, na iya tahu na carubiangi wi. Urana mak bisa na pakai ni pakaian na. Jokan katoro tati yare ganani. Iya matoro matu pakaian na pakai mas sampajang. Sehingga makanja sampajan na tapi tidak sah. Kenapa? Karena pakaiannya bernajis. Yeah. Apa sinin na yaitu si tak gatungan si bawa pakaian tega ya sepakaian ipakewe. Mace menre nonno nariko to mas sampajang dek gagawat ding anajisikan. Kalau salah satu di antaranya anajisikan tidak sah sholat. Itulah sebabnya sini nato malabdiki ura kina rampeng guruta poji dau maka de tu nas sampajana na tawang kewe masima. Ya angkari olero masima mako kede gaga. Mapamule anak lolo na nasio ke poncin na. Ang kadamagay, anajisikan ni na din ang kanasasay. Yeah. Yan naroon nasang mapacalangi kalalakuburo. Napamakada nabita, anday kata Sauban. Pure mapuasa, namuni siya suma narilalan na wala raja tempo na tuo. Mancaji winapataraka po ang Allah Ta'ala resang ipacalakuburo. Hadirin yang dimuliakan, luar biasa. Nero pangulut ta'ali, yero ne taulak da pacal laku buru. Nasa korana ka de to malak da me tau. Maka de sa manengka na kubur kay sa lemua. Nasa korana ka kamas sama-sama manamuki cala. Jadi de to gagare kay makada masiri kay pak mas sama-sama muki cala. Tapi kilala kuburu wading cala ki idi si dape tadi. Na cawai-cawai kiro. Yun naroon nasa we taulak da. Apa bayangannya itu kubur Bapak Ibu pada ke Matindro. Ya, kita coba-coba dari ke Matindro ki. Sida peki si keluarga atau sida peki si bawa nata apa si lolongan ki ko pasadiki. Kada magaga tu tasad di Matindro. Biasalah dat tu manyaman na sad di ngalena idi masisa. Padahal sida pemoki. Wih, nyaman na dat Tindro ko nawan ni. Sampai saya mimpi baik-baik sama kedua resato sedia sama na yak loko. Padahal sida pemoki ro. Mapako tu matu ko lalak kuburu. Jadi angka tu icala, angka tu
Ipanya menyama. Wah, naruna sa sirisi ka. Kemakadwi sa puna na biwi cala. Manitun na biwi cala. Sahabat na nabi cala. Irus sirisi da dekat nasa pangulut tali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, mega mo pairo padilla dari puasa yang jelas tataru mega puasa ta insyaallah talolo ngatumatu di cina resurmun rina pong Allah Ta'ala. Ibadah yang kedua yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatarui mafu melawi barakakna ular raja. Jadi teladuaki aja tatatang itungka meladuat tatelawi barakakna ular raja he ulan na pong Allah Ta'ala he. Ulang na kalap dia pong Allah Ta'ala telawi barakakna. Tapacin role to melawi barakakna ulas syakbang. Nania telawi sarekwam mangi nalampir ki sungat ta pong Allah Ta'ala tarate ulan ramalang. Sehingga diajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Ipuang tawiri kak kasi kapak baraka kak me puang rilalen ne ulam malabbi ta puang he ulat ta puang he ular raja makoto paro ulan na nabikang ulam mangoloy ulat sabang ipuang talampir kak kasi pasungak kupuang urate ulang angkewe tawiri kak yenaritu ulan ramalang telawi tungka wattu meladuaki telawi tudak-tudaki masih kiri-kiri telawi magi napak buruangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibadah yang ketiga nelorengi ipakanjaki sempajangi. Ikoreksi wiro sempajatta manessa nikah natarima pong Allah Ta'ala sempajatta. Biasa makutana pekogi carewe misengi makadero sampajangi na tarima ni pong Allah Ta'ala. Yero gurut tama poncok mi jawabanna. Nasa itabawan ni nak kekorangi. Asal engka ni taruntu yero pak berena pong Allah Ta'ala ko sampajangi berarti na tarima nito. Akadaga pak berena pong nasa kato. Inna sholata tangha anil paksa iwal mungkar. Ya, narekoyero sampajatta, iya naro gara-gara na sabak makanja na sampajatta timas sampajan ni talau ni sifat-sifat mungkar talau ni sifat-sifat makalalenge, di na si coco agame, di na si coco padat dari pancaji kualita, yakin ni, yan na to sampajan na tarima po ang Allah Ta'ala. Wih, tempo na di panapas sampajan, nita bati paceciran na. Tapi setelah mas sempajan ni, wih, tak dini si bapak cecirnya. Ya biasa dia na paja ti mapangewang, sisa na pas sempajan ni paja ni mapangewang. Mario mana ni tawa na rekon kay dia na kiri-kiri na rekon kay. Kon kay kebolana rahma terhadap keluarga, rahma terhadap anak-anaknya, terhadap tetangga. Ini ciri-ciri. Tempo na dia panawas sempajan, dia ni sa pasilengang ni, tega galun na bali galun na. Ya, madarin ni narekode na panno karuna nali na baligaluna na pannoy wi. Ya. Madarin ni nak dempera ropoy we ke baligaluna dan sebagainya, tapi pas sampajan we manini ni. Berarti inilah ciri-ciri salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus sampajange kumancaji ni tangha anil fasai wal mungkar. Dekna na berburu sangka daripada nari pancaji. Berbaik sangka ni materu. Apa angka tutu nang kadece na pigot tahu ti makada angka si makada sa melom itu yasan. Ya, angka tu nang ka dece na pigotan sa melom itu yasan. Ya. Jadi aga na pala na pigot tahu. Berburu sangka materu-teru. Nayiro nene tariolo. Tomatot tariolo na jar kaki jalalo na. Mupitan na pitan newi tahu jangan berburu sangka kepada orang. Sehingga madaring anu de na napasok kininawa kajajari sesena kapaga na po ang kasitu nalaway. Tengarang-ngarang gara sini na tomatwake ako jajaki wija nero wijata masam-masam mangi de nakanak aga na po nasang ang kasitu melo lo situ baroba o jamba-jamba nga aga nasang melo situ tuisin na masam mangi nasa lo nito joka-joka
Masa mangilon itu lari-lari, batina berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Berbaik sangka kepada rupa tau. Buan ni bawa na tapang kadade, angka tu nalaway. Yun meloy. Iparate si pema sini na malabiki, aja lalo bersangka, ripadatta, ripancaji, ripuang Allah Ta'ala, rinabita sallallahu alaihi wasallam. Narikuna barakakin isang pajata, yaking. Yan na turiasa sampajan na tarima po ang Allah Ta'ala. Pacapura kurang pengaki wa peringarangeng, yato na ular raja ang kasampajan na paguruang nabita, nelora ipasilenereng antara magaribi si bawa isa, sampaja patola abala 20 rakanna. Tak duan raka biasa ni kurampe jadi wa peringarangeng mi. Kamang kamo pa din na pegaw Tak duan raka mak bereselesiki, pangupuna kuluhual lamanang narekopura ki baca Fatihah. Jadi rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat kedua sampai 20 rakana qul huwallamana pangupuna. Aga padilana hafidahullahu ta'ala. Engka kiri dalam perkenai pong Allah ta'ala boleh ri abala na lino mimbalai dunia wa azabil akhirah makkoto paritu abala na akhirat. Kita negara egana abala na lino. Ya. Jadi riolode na panakan na ki abala, de panakan na ki tsunami, de panakan na ki angin puting beliung, dan sebagainya, loki me tatola me meni. Kesempatan di bulan Raja menolak bala dengan sholat 20 rakaat antara maghrib dan isya. Makuni roh kira-kira urang pengeki memari bare puang Allah Ta'ala, na lumoy mana ki pasilena rengi nasaba untuk kepentingan tamanang bairilino lebih-lebih pamati resori mondri. Hadanallahu wa yauka jimain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.